dozu sportskog duha. Instrumenti ispred vozača su praktično raspoređeni i u svakom trenutku vidljivi i čitljivi. Testirani Accord je u serijskoj opremi sadržavao sva 4 elektropomična stakla u vratima, oba spoljna retrovizora podesiva dugmetom iz kabine, takođe elektropomični šiber na krovu i antenu sa automatskim uvlačenjem i izvlačenjem. Kao standardni deo opreme u automobilima ove klase pa i nižim se nalaze 4 sigurnosna pojasa, prednji podesivi po visini, šipke u vratima kao doprinos bezbednosti, ABS na kočionom uređaju i trostruki katalizator u izduvnom sistemu. Što se samog prtljažnika tiče, ako ste porodičan čovek, stvar funkcioniše odlično. Poklopac prtljažnika se naravno otvara od samog branika i tako otkriva relativno veliki prostor ukupne zapremine 710 litara, s tim što postoji mogućnost obaranja naslona zadnje klupe i samim tim povećanja zapremine prtljažnika za više nego duplo. Ako ste jedan od onih koji kada priđe u automobilu prvo podižu haubu, dobro otvorite oči. Podižemo istu. Kao prvo, dobro je zvučno izolovana. Ako spustite pogled, ugledat ćete lep prizor. Četvorocilindrični redni motor postavljen poprično sa ukupnom radnom zapreminom od 1997 kubnih centimetara. Za cifru koja označava njegovu snagu može se reći da je pristojna. 96 kW ili 131 konjska snaga zaista nije malo. Ovu snagu Hondin 2-litarski motor sa 16 ventila u lakoj glavi i elektronskim ubrizgavanjem postiže pri 5400 obrtaja u minuti, a maksimalni obrtni moment 178 Nm već pri 4800 obrtaja u minuti. Koliko sve to lepo zvuči i u praksi proverio sam na licu mesta. Posle par brzih krugova sa oštrim kočenjem i forsiranjem vešanja donosim zaključak. Stvar leži više nego dobro. Doprinos tome svakako daju panserijski montirani Hondini naplaci od 15 cola sa gumama Goodyear dimenzija 205/50. Najlepša stvar u svemu je svakako izuzetno precizan petostepeni menjač, kratkog hoda i dobro odmerenih odnosa. Kasnije merimo performanse. Accordu je prosječno iz mesta do brzine od 100 km/h bilo potrebno 10,2 sekunde, a postigao je maksimalnu brzinu od 202 km/h, naravno u 5. stepenu prenosa. Na našem testu rezervoar zapremine 65 litara je sa svakih 100 pređenih kilometara bio lakši za 13 litara, što možda i nije mnogo s obzirom da je igla obrtomera non stop prkosila blokadi motora. Za utehu štedišama, pri konstantnoj brzini od 90 km/h, ovaj automobil troši samo 6,9 litara bezolovnog benzina. Treba reći da je Honda od Accorda napravila zaista harmoničan automobil. Postignuta je harmonija na početku navedene brzine, preciznosti, osjećajnosti i još mnogo toga, a pre svega kvaliteta po pristupačnoj ceni od 35.000 maraka u nemačkim prodavnicama.